Mwiseneza Josiane wamamaye muri Miss Rwanda cyangwa se marushanwa y'ubwiza yari asanzwe ategurwa mu Rwanda, yarereswe Miss Rwanda mu mwaka wa 2019 yongeye kugira icyo avuga ku bigendanye n'ubwamamare n'itangazamakuru. Josiane yavuze yuko yasanze ibigendanye no kujya mu itangazamakuru ndetse n'imyidagaduro nta nyungu na nkeya bikuramo, ahubwo bimujagaraza ndetse bikamushyira ku gitutu kitari ngombwa. Yahisemo rero kuva mu bigendanye no kuvugana n'itangazamakuru ndetse no kwibasira imyidagaduro cyane, ahubwo ahitamo gukomeza amashuri ye muri kaminuza, aho ubu ngubu ari gusoza muri kaminuza ya Kigali ahari kwiga ibijyanye na marketing nk'uko yabitangaje. Abantu rero mwari mukumbuye Mwiseneza Josiane cyase mwibaza aho yarengeye, yakomeje ibigendanye n'amasomo rwose ndetse biravuga ko ari gusoza icyiciro cya 4 cya kaminuza muri kaminuza ya Kigali. Gatoneho tubwire ko umusore witwa Element Ellen umuproducer akaba n'umuhanzi w'umunyarwanda ndetse kuri tuvugana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye mu birori bya Rwanda Convention USA yatumiwemo ari kumwe na The Ben ndetse na Kevin Kade. Ariko tugarutse uno musore yagaragayeho n'urukundo ku bakobwa cyangwa se ku nkumi zo mu gihugu cy'Ubugande, by'umwihariko witwa Tracy Meron. Uyu ni umuhanzi kazi mwiza, bavuga ko umuhanzi kazi mwiza ara muri Uganda w'ikimero, yaje gutangariza igitangazamakuru atabiciye ku ruhande cyitwa Galaxy TV. Aravuga ati mu by'ukuri umuhanzi w'umunyarwanda Element Ere niwe wahuza n'amarangamutima yanjye. Ibi rero byabigarutseho bwaganaga na kino gitangazamakuru, ati rwose n'umuhanzi utuje udakora udahubagurika nyine ngakora ibintu ahubuka, ukora nyine utuntu twe turi ku murongo buri gihe, kandi rwose ntago agira amagambo menshi. Ati rero ibi ngibi byose mvuze nibyo bimwe biri muri bimwe mu bituma nshobora gukunda umuntu umusore numva twakundana. Ibi ngibi agomba kuba byujuje, kandi Element niwe muhanzi nabibonanye, niwe musore nabibonanye mu basore bose nabonye. Yitwa rero Tracy Meron, akaba yagaragarije ndetse yatangarije itangazamakuru byo muri Uganda by'umwihariko iki ngiki cya Galaxy TV yuko yihebeye Element subwa mbere kuko nubwo aheruka yo mu gitaramo ari kumwe na The Ben na Kevin Kade ubwo bafashaga The Ben kumurika album ya Print Love. Uyu muhanzi yagaragaye kuri stage aririmba zimwe mu ndirimbo ze cyangwa se ibihangano bye. Abakobwa benshi bagerageza kumubyinisha mu buryo budasanzwe ndetse bigaragara yuko bamukunze cyane, biza gutuma rero abantu bakomeza kuvuga byinshi ku mbuga nkoranyambaga ku bigendanye n'igikundiro cy'uno musore mu gihugu cya Uganda by'umwihariko ku nkumi zaho. Reka tunyarukire ku no musore witwa Medi yabaye umugabo Medal rwose yongeye kugaragara kuri stage. Abanyarwanda baramwishimira batuye muri leta ya Texas ndetse n'abatuye hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahuriye hariya Dallas muri iriya leta Texas, aho bari mu bijyanye mu gikorwa n'umundi cyo gusoza cyitwa Rwanda Convention USA, aho n'ubundi bari mu cyitwa prayer breakfast. Ibingibi rero bikaba ari ibintu rwose bya biri nyumwa cyase bikurikiranwa n'uwitwa Pastor Gitwaza uzwiho church yitwa Zion Temple. Uyu rero n'usanzwe ukurikirana ndetse umenya imiririmbire bigendanye no kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana kuri Ngabo Medal. Akaba rero wamufashije n'ubundi kugera ku cyase gufatanya n'aba banyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugira ngo azabafashe mu bigendanye na prayer breakfast. Akaba rero yaririmbye kuri uyu wa 6 Nyakanga 2025, aho yabangirijwe n'ubundi na Element Ellen, Kevin Kade, The Ben umuhanzi mukuru ndetse Masambi Intore wari watumiwemo yari yajyanye n'itorero ry'igihugu mu butumwa bw'igihugu. Ngayo ngoko byari ibicika. Hanyuma reka mbwire ko twa Fernando ni umuhanzi w'umurundi ariko wamenyekanye mu ndirimbo nyinshi nka Kazima n'izindi zinazivuga ngo zirangize zanakundwa zanarebwe kuri YouTube channel, ariko yongeyeho kandi kantu ko kuba yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we mukobwa mwiza w'ikimero w'umurundi kazi
mu minsi iri imbere, ndetse avuga ko azatangaza igihe cy'ubukwe nyirizina. Tunyarukiye hanze y'u Rwanda, reka nkubwire ko uwitwa Snoop Dogg ni umuraperi ukomeye cyane ku isi, ufite umunyabigwi, ariko yamaze kurenga ibigendanye no kuba yakitwa umuhanzi wa hip hop, ahubwo ni n'umushoramari muri rusange. Uyu nguyu yatangaje abantu benshi ubwo yafunguriraga konte ya Instagram, urubuga rwa Instagram nyine gaye yitwa Baby Boy Broads. Yitwa Baby Boy Broads, akaba ari imbwa isanzwe n'ubundi ari yuno musore cyangwa se n'umugabo Snoop Dogg, umushoramari akaba n'umuhanzi wa hip hop. Akarero ikivya kuba cifungura neza yise yuzuza 66,000 by'abafollowers cyangwa se abayikurikira. Ngayo nguko abantu inombwa yahise irusha abafollowers mu gihe gitoya, ayifunguye kitarenza amasaha 24, kabigeze ku 66, andi bakaba bamaze imyaka amagana bashakisha abafollowers na nta nuruzuza n'igihumbi cyangwa se mukiri hasi aho. Mwihangane, ibintu biba byarafashe urundi rwego. Reka tunyarukire kwa Elon Musk, nawe ni umwe mu byamamare biriho twavuga. Elon Musk uyu mutipe no mugabo w'umuherwe wa mbere ku isi kabisa, afite imari bya danger, niwe nyiri Tesla, niwe nyiri Twitter, yahozari niwe X, yahozari Twitter ndetse n'ibindi bigo bikomeye. Uyu rero akaba amaze kwitangaza yuko yashyize hanze ishyaka rishya rya politike, ishyaka yise America Party, ngo rizafasha abanyamerika kugira ubwisanzure. Ibi rero rwose ntabwo bivuzeho rumwe na Trump, cyane ko Trump yari yamwize yagimara gutorwa amuha inshingano muri guverinoma, ariko Elon Musk yaje gusezera ku nshingano yahawe na Trump kubera byinshi batumvikanyeho, maze ashinga ishyaka rye avuga ko ari ryo rizaha ubwisanzure abanyamerika ryita American Party. Witwa Trump rero ntiyaripfanye nk'uko dusanzwe tumuzi, yahise amubwira yuko rwose abona ibyo ari ubupfapfa kuba yashinga ishyaka rya gatatu. Turezi ko habagaho ishyaka ry'aba Republican n'abanye-Democrat, akaba ari amashyaka abiri rwose yarazwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba rero hagiyeho n'irigiri rya America Party ry'umuherwe Elon Musk. Reka tubitega amaso, se bizahirira he? Se Elon Musk zisubira se Trump bizagenda bite? Mubano wabo kutangiye kuzama agatotsi hagati y'umuherwe ndetse n'umuyobozi cyangwa se president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Trend Nova TV, nitwa Kim. Duhe like na comment, ubundi uduhe subscribe niba utarayikoze. Ndagushimiye, ibihe byiza.